Ni minota 20 ku ruhande rw'Abayisilamu bongere hamagare umwarimu wa Kisilamu Hamidu Pandasi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Gashimira Allah subhanahu wa ta'ala Imana yaremye n'ijuru y'umene marimo byose amarengesho misakare kwasozereje n'abahanuzi kizigenza mu ntumwa inwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tagatatu reka shimire uyu mupastor avuye nga Moses. Jesi no mugayira reka ndamushimire ariko ndamuhereza impanuro iby'Imana tugerageze kubisigura ko biri kubera cyane mamudi ijambo ati tuvuga ukuri jameri tuzoja hehe mwijuru niyo tuzoja mwijuru ko tuvuga ukuri tuzoja mwijuru narimo Naam. Jambo mamere kwanza arangirije afaje kunyandiko iri muri Matayo 20:18 Matayo hasomera haja kwanza ubutumwa bwanditswe na Matayo. Jamani Biblia yanditswe na Gatolika ukwemera kose rukristo wateguwe n'abagatolika. Biblia yera y'ibitabo bitandatu baca bayandika iturutse mu gitabo cya Gatolika cy'ibitabo 73 umukuru bace bandika Reka duhere muri yasomyemo. Soma kwa iyenyene ngikora sura 18. Isema hagira hati. Yabusoma Yesu arabegerera ababarira ati. No hagira hati 20:18 Matayo. Niho ndi. Soma rero. Naronse ubukuru bwose ku isi no mwijuru. Gende rero. Mwigisha abantu bose. Ndigesa bwira intumwa ati genda rero mwigisha abantu bose mubabatize izina rya Data wa twese ati kwizina rya Data wa twese n'irya Mwana. Hagarara Yesu nani ngo yavuze ati nijyanje kuko mwana ninde ni Yesu. Umunyabwenge akiri ubwenge kugiye Yesu ati nijyumwana ko kuvuga ati ngo nijyanje kubera mwana ninde Yesu. Nuwari karavuga amajambo ninde Yesu. Ikibazo gihari niba koko uyu mwana ari Yesu wumva ari kuvuga nijyumwana cyangwa ari kuvuga nijya nje wani mumba kinya nituma bakengiye ni bisobanura ko atari Yesu yabivuze. Yesu n'umwanditsi abashe Yesu badanya n'irya mutima mweranda Imana zigahe zitatu. Reka niba ari abanyabwenge rero banditse Bibiliya mbega padiri nabamuna namwe n'abasengeri ndabibarize mbega ya majambo Yesu yarabivuze cyangwa baramubesheye. Injili ya Gatolika 28:10 28:10 cyangwa Injili ya Gatolika Yesu nawe arababarira ati ntimutinye nimujye kubwira bene wacu bajye mu bugarire niho bazombonera. Ikibazo kiraje rero iyo Matayo 18 Injili ya Matayo yasozeye kuri kangahe? Yagarukiye ku murongo w'icumi. Yagarukiye ku murongo wa kangahe? W'icumi. Bibiliya yarabacaga 10 na kangahe? N'umunani. Kumbe n'ikinyo umusozo w'injili yose. Ati umusozo w'injili yose ya Matayo wagarukiye ku murongo w'icumi. Utarenga guhera ku murongo w'icumi na rimwe. Ati guhera ku murongo w'icumi na rimwe abanyabwenge batubwiye bati abanyabwenge bize teoloji abapadiri n'abasenyeri ububeshi. Ati biga ngo ni ububeshi bw'abakuru b'Abayahudi nibo babeshe Yesu ati yabwiye intumwa ati genda mubatize amahanga ku izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Amwemuye ngo ni ububeshi bw'abakuru b'Abayahudi. Unawaza kwigisha ububeshi musenyeri wamugabariye muri wanyu munyabwenge musenyeri avuze ati biteka bitwe muri mvugo ngo ni propaganda abapadiri abanyabwenge biteka bitwe yego vrema nyama mu bace bandika ati munse mu babatize ngo kwizina rya Data ngo n'iry'Umwana kandi Mwana ni Yesu nyene Yesu yavuga ati mubatize kwizina rya Data n'iryanje kuko ni wari karavuga
Musenyeri nawe na padiri ati tuzoshira ukuri ku mugaragaro ngo n'ububeshi bw'abakuru b'abayahudi n'itekamitwe n'ubicabanga turavuze ataragenda mwarimu asoma Bibiliya 3:2 ngo twebwe soma tuwa venta Bibiliya Filipi cyangwa bigari wewe Bibiliya 3:2 niwe yasomye somaho reka nawe kama ndabatande kwizida bigishe kuburu n'ikigongozi cy'abasaba kweli soma nuba kamahera sinabasaba zinagimira 20 tuwa venta Bibiliya Filipi gatatu ndiyo umurongo wa 20 yego nyarutume tugire n'umwana nagezeyo inyandikira mabwira iki tweho wumbiritse n'ibyiringiro by'abantu bari kurabya ati ngo twaho Simana ivuze kandi si Yesu avuze nakagwikaba bagaragaje amarangamutima yabo anamwe amarangamutima yabo ngo twaho ndiyo ngo wacu ni mwijuru ngo ni mwijuru ngo niwe twiteze umukiza azoza ndiyo niwe mwami Yesu ndiyo azohindura imibiri hagara mwarimu ata nawe yadunura ati ndabahaye inyandiko yuko abakristo tuzoja hehe mu mwijuru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yani ibyiringiro amarangamutima kandi inyandiko isobanutse apana amarangamutima yanyu Imana ivuge cyangwa Yesu avuge pana kuzana amarangamutima yawe Imalilahi apana kuzana amarangamutima ego kandi Filipi wanyanga mwarimu ibyo nikete Paulo yandika Filipi Paulo atabandika ati ngo mwewe batabaragiye ati kwishure Paulo ngo twaho iwacu ni hehe ni mwijuru bagiye kwandikira wa musazi yitwa nde Paulo kumbe nawe mukanya wahava basara na Paulo kazigaha utekurandana ng'amarangamutima yayo akiyasoma kandi mwarimu Abigalatiya 3:8 Abigalatiya 3:28 hasome kanaho tubakureyo yarutse 3:28 ati twebwe turanga abakristo ngo n'urubyaro rw'Aburahamu inna lillahi ntiyashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki ntiyashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki cyangwa umugiriki ntiyashobora kuba umugurano cyangwa umwitegenza ntiyashobora kuba umugabo cyangwa umugore 3:28 n'ubura bigarati ihoni soma rero kuko mwese ati kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu muri abakristo ati ko muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu hagataza gato iri kete ni Paulo yandikiye Abigalatiya ko muri abakristo muri urubyaro rwa Aburahamu bandanya harabandanya hati murabaragwa ngo nuko byasezeranye reka ndabe abakristo basenga Imana zingahe zitatu kandi bakabatiza mu butatu bweranda Aburahamu yarigeze asenga Imana zitatu yarigeze abatiza mu butatu bweranda wapi urutero rwa Aburahamu kujya dunyuri gusa abandi kujya dunyuri mu rubyaro rwa Aburahamu ntabwo bwigeze baba abakristo ntabwo yigeze abahaga umukristo baza kwanzusome 2:3 Korani 2:3 ndiyo nako kurubyaro rwa Aburahamu ntabwo bigeze abakristo ntabwo yigeze abahaga umukristo inasema bismillahirrahmanirrahim ninde kwitandukanya n'imigenzo ya Ibrahimu ninde kwitandukanya n'imigenzo ya Sekuruza Aburahamu n'idini rya Ibrahimu n'idini rya Sekuruza Aburahamu kile tumigize kijuru kile twinjiti yonyene mu by'ukuri ati mu by'ukuri Aburahamu ari mutwara mutoranije kubimboneza ku isi bakamugita imboneza ku isi no kubuzima bukazoba mu ntungane igihe umuntu yamubwira ati Ibrahimu niwicishe bugufi Ibrahimu aravuga ati ndicishije bugufi mbere y'umuremyi byose maze Ibrahimu atazekuzobera Aburahamu araga abana biwe ubwisilamu ubwisilamu ngo baburahamu
ibaze tubabatize baba abaki abayisilamu ingo jamani nibaze tugiriki tubabatize baba abaki abayisilamu kugira baje mu gitigi cy'abana baburahamu taha hari ubatizo wo mu mazi wose tidoni kupatie shahada Yakobo nawe aburaga yuko nyene cyane kwanza biragarire ngaho Aburahamu abana babamure nabaki abayisilamu kubera Aburahamu nako yigeze abo mukirisu cyangwa umuyahudi gatatu itandatu n'indwi Qur'ani soma Ibrahimu ati Aburahamu ntiyigeze abo muyahudi akana Ibrahima yahudiya wala nasraniya walakin kana hanifa muslima Change Davidishe ni charabu Changu munaswara Changu mukristo Ahubwo Umwislamu Yarangwa no gusenga Allah umwe rudende Yarangwa no gusenga Imana imwe rudende Iyo mambo yaraza n'abana bibo ubuki Umwislamu Ugenda wabenga ngo n'umwana ururudero rwande Abraham Kandi umuki ari munaswara kafiri kujya dunyuri murabishoboye ninakebwa kujya dunyuri murabizi kweli ataraza gusoma mwalimu ngo wa Kristo wanamjua Mungu wa Kristo wamo ndani ya Mungu wa Kristo wanampenda Mungu wa Kristo wamezaliwa na Mungu jamani imani rabyana uwo Mungu wakuza mu hospitali umiriza iyo mani igenda ku maternité kubyara ibisege mwenyenyeni iyo imani igenda ku maternité ikababyara muyisenge mwenyenyene kandi turazi neza ko Imana itabyara ahubwo Imana irare kabiri 10 maraki abajane kwishuri mbega twese nidusangiye data mbega twese nta numwavamwe nidusangiye data Imana yaturemye simwe no apana yatubya yagifiki yaturemye Imana imwe rudende ariko baba bingo Imana yababya ariko yatyaye urubyiruko rwishi gabi urubyiruko rwose rwaba Allah akbar kandi urubyiruko rwose rucyagwitwa Imana mwarimu utari umupagani nakuwo kuba kuva Imana ibyara ibi bivuga abapagani niyo mama bakisu abapagani niyo mama bavuga Imana yababya nimbuko gipagani n'imyemerere yabo ya gipagani kweli ubatahura babana kweli kabisa bayemera ndaguhonda kamwe gukarida kwigisha bitutababarira mwalimu ndio twige kwanza ataja muri Qur'ani Paulo ngo ni Imana bisango turahirahi je niwe Imana niyo yatumye Paulo kubintumwa ari yacashita turagatara 13 muri sura ya Yasin soma ade kwanza sikuru nyandiko andika bie uchubunda hantu n'ubuhira ugereza kumukubita neza kugenda munze mukanya wewe amuteze tena kwanza mutege nyandiko nyarutsa nawapigia mfano wa wakazi wa mji ndio walipowafikia waliowatuma tulipowatumia wawili ati imukigisagara twarungikiye intumwa zibiri ndio wakawakanusha ndio basi tukawazidishia nguvu kwa mwingine watatu mate tubabamaze kugarikso ntumwa tutatuwaza n'intu migira kangahe gatatu engereya wakasema abo bantu baravuga ati hakika sisi tumetumwa kwenu ati mubyukuri twabwe ngo twatumye kuri mwebwe wakasema aba bantu bamaze kubona ko aho atari umwati Imana bacavuga ngo iki nyinyi ati mwebwe si chochote mwebwe nacho muri ila ni watu kama sisi mwebwe murabaronga twebwe watu wakorofi mwebwe murabakorofi mwebwe nabo muri numwatiki z'Imana kubera iki bavuze ko abakorofi mwarimu Paulo yagiye ahenderesha abantu amata kugira bagire abakristo yagenda bahereza amata y'icyuki ikivuguto kugira baba bakristo 26 27 jiska 28 cyakoze ni 26 ndiri cyakoze ni inasema ndiyo umwami ndiyo arazigeneza umwami Agripa yarabisubwenge kandi yaramaze gusobanukirwa
kandi ndamubarira nshize amanga kuko nzi yuko atana kimwe muri byo ahishijwe kuko ivyo bitakorewe Mwami Agripa uremeye ibyo abavugishwa n'Imana uremeye ibyo abavugishwa n'Imana ndazi yuko ubyemeye Pawulo atabwira Agripa ati ndazi yuko ubyemeye Agripa umwana atayishura Pawulo ati amishura wiki umwegesha ibyo bike muhindure umukristo Pawulo yagenda ahereza abantu amata abandi akabeza ifaranga kugira bahindure abakristo Pawulo ati ndasaba Imana ari bikeya ari byinshi yuko atoba mwebwe mwenyene ariko n'abanyumva uyu munsi mwese ko vyobahindura nkanje bakaba abakristo hagarara mwarimu achaguheza inyandiko 28 Matayo yuko hari aba ibyaduka yitwa abakristo atashira mu bwinshi kubera ko mwagwiriye muri benshi. Pawulo yarabandanije ati ibyo mvuga mu Bikorinto ibyo mvuga ibyo mvuga jewe Pawulo sindivuga bitumwe n'umukama. Pawulo ubwo mukristo yabazaniye ntabwo yari yabitumwe n'Imana ariko ndabivuga nk'ufashwe n'ibisazi. Pawulo yabivuga n'ibisazi Pawulo kumbe yari umusazi ababazana ubukristo n'umusazi niyo mpamvu arabapagani basenga Imana zitatu bagatuma ko babyawe n'Imana kandi Imana kubera idini ryabo ari ry'umusazi. Pawulo nuko umusazi kubitutababarira katika murago katika direjina mutago kweli atagenda mwarimu yari yasomye Yohana wa mbere kabiri kwa yikosoye niyo nyandiko duhejeje kweli murikire ndiyo atasoma kandi aho yagiye gusoma Abikorino inyandiko ze nazihejeje wazimaze nazirangiye wavuze Petero wa mbere karishwe gatatu nisigaye Petero wa mbere karishwe gatatu ndayishotere nayo yaruta reka nayo tubwire ko nayo irangize dufute bwose yaruta mwarimu Petero wa mbere yego 4:16 Petero wa mbere 4:16 yaraguritse iyo nyandiko mwarimu Biblia yabishiranye pesa sanga mwarimu naam imbere kuja kwa nyandiko yachasiga ngaho hoja ngo babona abakristo bigume kubera yuko Kristo ngagukomoka kuri Yesu Kristo bigume kandi ngo bazoja mw'ijuru acayibagira hari n'ubudarazi sibyiringiro nk'ibyaba bigume yaje mu gihe cya Yesu yuko azoja mw'ijuru beni Matayo soma umvirize beni Matayo namupagani yoja ngijwa pye n'umupagani n'igikumi ni nayo muyumvirize soma umvirize kandi iyi ni nshasha kuri bo nako waba usanga Imana zitatu harimo n'Imana witongo ko yapfuye wowe witeze kuboza mw'ijuru ijuru ryake ubona nyina w'abenyezere daza kuriwe kiretse Imana ijuru rya so wawe ndiyo ari kumwe n'abahungu biwe babiri iyo n'umugore yarakise abahungu biwe babiri agenda kwa Yesu rigenda gute aramupfukamira amusaba ijambo atapfukamira Yesu asaba ijambo Yesu amubaza ati uragomba iki Yesu abazomugore turagomba iki nawe atibivuge ndiyo aba bahungu banje babiri abahungu banje babiri ngo baze bicare umwe iburyo bwawe ubundi ibumoso mu bwiza bwawe ndiyo Yesu arishura yishura umugore ati ntimuzi icyo musaba wa mugore iki urasaba nacunzi mwebwe mushobora kunyura ku gikombe cyo ngira nywereko ndiyo nawe bati turashoboye ati kunywa gusa turashoboye n'amacupa turayanywa arababwira nibiriko bagwimbe indakina za Saporo sabanye arababwira ati gikombe cya nywereko muzakinywerako ndiyo ariko gutanga ibyicaro iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye si ibyanjye jewe Yesu ibyanjye ntarimo kazikana abajeho Yesu atarawe data yabiteguriye ati ibyo bibanza bifise
banyenebwe babiteguriwe nande na data uyu nawe atajadunyuri ngo azodora mw'ijuru nande na Yesu arabyikuyeho ibyo bibanza bifise banyene mukanye twaje tupereke banyenebwe ni bande. Salamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Allahu akbar. Karibu. Murakoze. Reka kimbanza guhera ahahereje. Hanyuma cyo muzana buke buke ndamuhonde neza. Kandi mwakoze kumugana na kwiru hana kuzimba ngomba kuko mwabonye ko byari byaze kabisa. Hado mu n'amazi yo kunywa hado yake. Arayapfa kunywa bamuzimwe. Ubutsinda. Urabona ko yashushe. Ubwito arangije muri Matayo 20 sidaho hantu. Matayo 20 nasaba nande. Iyo ba. Mwana kona kuzidi miaka. 20 nasema. Inasema hivi Yesu hakuta wiki umenye mbele nyina na bene zegayo akakuwe umwe aramubaza umwe ati uri kumwe n'abahungu ariko n'abahungu biwe aramupfukamira amusaba ijambo aramubwira ati ugombiki nawe ati bivuge abahungu baje babiri ngo baze bicare mu buryo bwawe n'ubumoso bwawe mu bwami bwawe. Kumbe wonyine uyu mugore yaratahuye neza ko afise yuko Yesu afise uburenganzira kandi afise ikibanza mu bwami bw'ijuru. Hanyuma umwe yamicarike udabwiwe ubundi ibumoso bwiwe yaritahuye because afise ikibanza gihagije mu bwami bw'ijuru. Ariko umisano byengaho ntabyatse Kitimi nawe unagasonda bwa Yesu munakataga bangana Yesu aramwishyura ati muri nicyo musaba ushobora kubera ku gikombe cyewe ngira ngere nawe bati turashoboye nyarutsa arambwira ati igikombe cyanjye koko mugiye kuzakiwerako ari gutanga icyicaro uburyo cyangwa ibumoso si ibyanje atabo data yabiteguriye. Bamaze kuba iryo jambo bacabumba yuko umengo Yesu nta kibanza afise cyane nta bushobozi afise bwo kwigiza abantu wehe baratuka kudati ntabwo bashobora gutanga ibibanza ntabwo mfise kiretse abadategizene yateguriye ni muyinzira rero Yohana 12 aravuga neza ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo bizeye izina ryiwe batabyawe n'umugore cyangwa icyitwa umugabo ariko babyawe n'Imana. Ni muri iyo nzira rero Yesu ariko aravuga abo bana babyawe n'Imana bafite uburenganzira bwo kujya mw'ijuru kugiye muze kwigera nde Yesu Kristo. Hanyuma kandi kaziniko kanatamenye kuri murongo ubonetse umwisilamu yapendaha yanatanga umurongo muri imprimento uvuga yuko umukristo aba mu Mana kandi Imana nayo ikaba umukristo yavuye ku Mana umukristo yatawe nande n'Imana baravuga bati iyi Mana rero ibyara ikigega amategeko twebwe bitwayikurikira murayisengana mwenyewe kubiga natwe ikibazo bagize Imana yabo bayifata nk'umuntu asanzwe banzere ko muri Kurani 6:1 Imana yabo bayifata nk'umuntu asanzwe cyangwa bayikereranya cyo kimwe nabo ni nacyo bituma twaba tubabwira ni nacyo kigo cyadufite Imana isengwa n'abayisilamu na Imana y'iki yarutana nanje Qur'ani 101 haravuga hagasubira niyo Mungu wa mbingu na ardhi. Iyo Mana y'Abayisilamu ngo niyo muremye n'ijuru n'isi. Inamkinikaje awe na mwana? Ati mbega none turagenda gute iyo Mana igire umwana hali anamke idafise umugore nayo niyo Murundi tunaza Abayisilamu bafise Imana yabo birirwa baratubwira yuko tukwiye kuyisenga iyo Mana nyarutende ariko nta bushobozi ifise bwo kuronka umwana ngo kubera atamugore igirane
kuganira murumva ariko Imana y'Abayisilamu kugira ngo ishobore kuronka umwana nuko yagira iki ariko ntitangwa kibaze Imana yahawe ubushobozi bwo kuronka umwana ubonanye n'umugore yonanirwa gute kuronka umwana utabonanye n'iki n'umugore ahubwo cyabona neza yuko Imana yanyu isumbe na Mariya yabyaye atabonanye n'iki n'umugabo ariko Imana yawe aba nta mwana yashobora kuronka itagize iki iyo Mana rero idafite ububasha bwo kuronka umwana atabushobozi ifise mwasenga mwenyene yona twosenga ariko Imana yacu ni umubyeyi ifise ububasha bwo kubyara itabonanye n'iki n'umugore mbega Imana ikaraguze twamaze kubyerekana usomye muri Yakobo 1:18 yerekana niko twaberewe n'iki ijambo ry'Imana andi ku murongo hanyuma kandi atenga yagiye muri Mariko 2:10 ngo Imana ntibyara ariko yagirane irarema hatavuga ngo mbega twese ntidusangiye data Imana yaturemye simwe nicyo iri zina data ni icyubahiro kabisa sawa kandi kuba ari umuremyi Imana yaturemye twese ariko rero nubwo Abayisilamu nabo ariko bariyomeka kuri iyo Mana kumbe bagomba yuko Imana ari iki ari data nyama Imana ari data ora ucubande umwana ariko kuba yuko mwabyanze yuko mweta Imana idashobora kuba udashobora kubaso wati mubasoba nde Yohana 8:44 Yohana 8:44 aratumira abana nibane twabe 8:44 yarusana nanze niyo ndashitse igitabo gihokera ku karumwe 8:44 haravuga agashurira mwebwe murabaso wamugwanizi kubw'icyo rero hano abana b'Imana bemeye kubyagwa n'Imana Imana ikirase wabo ariko ngaho muri kino kibanza hariho abandi babitugaragarije bakavuga bati Imana ntibyara ahubwo iragirane irarema ko mwahisemo rero kutaba abana b'Imana mwaciye muhitamo kuba abana bande basatani kubw'ibyo rero Imana yanyu so wanyu satani kuko Imana yacu niwe muremyi w'ijuru n'isi yaturemye turi abana biwe kubw'ibyo aha turemye bingahe hari abana b'Imana bafite data n'abandi bafite data n'umurwanizi aribo Bayisilamu kugira ngo abana b'Imana nuko mwizera Yesu Kristo umurage hagati yande y'abana b'Imana kuko natwe twagizeme twaganzira turava ubwami budashira amen abana b'Imana kumushaka ko hejuru abana b'Imana ababwe ya satani bataboneka ababwe ya satani barabonye twabigiza ukuboko umunye kwa rumwana bande wa satani kuko yataba nande wa satani yanse kutaba nande n'Imana bije kuri Kristo ashadinda kutaba nande wa satani ize Muhammad uso bituma rero kuvuga Abayisilamu bariko baravuga bati Imana ntibyara bariko baramaze kwitwa kuba mugabane nuko bazi Imana yabo yavuye ko yinde satani umugwanitsi wa mugwanitsi hanyuma rero n'ubwo ibyo byabo Imana irasabira ntabwo bugirane bugaruke mu matanga Abayisilamu nuko bimereye Imana bayiti agace ubona Abayisilamu naho yaba yarize akaminuza kutekeye Imana n'umwana mutoya arusha n'umwana wo muri Sunday school n'umwana mutoya kutekeye kumenya iki Imana muri Sunday school niba naho mubaza arazi yuko Imana ifite itabonanye n'iki n'umugore kushaka kumwanza itagize iki ariko Imana mubazije nabo batamanje ngaha bakubwira ati Imana ishobora kubyara kuko nta mugore ugira nibyo muvuye ahubwo Abayisilamu bafite umutima mubi mu Bayisilamu mwasharide benshi natumuhereza niwe basimo mwakana na kana none siki ureze pita cyane hanyuma kandi wabishobora giterero nari napanze Qur'ani 36 kumurongo 13-15 hanyuma umutamiro kandi yagizene yawusubiyemo inyanya yawusubiyemo yavuze ngo aba bantu batumwe ngo barabati ngo barabakorofi n'aba barabakorofi ariko batumwe
nande na Allah ninaga yeye Yesu wani bambye ko mukuru wabaki ariko kubona ko aribo none kibazo kiriye kubona baje bahakanye barabanze batimwege muri abakorofi bibisigo ko batatu binande n'Imana iyo ugatanga umurongo ukavuga ati oya Paulo na bagenzi be ntibatume n'Imana muri Antioki ngo murongo wo kubaye wo kubaho kuvuga Paulo aguma y'uwo yande n'Imana ko tumwe nande n'Imana nibyo yakoze byose abitumwe nande n'Imana ariko asegera mu wana gatatu ibyo Paulo avuga byose muri Korinto ngo ibyo avuga ngo ntabivuga nk'imvugo y'umwami Imana ngo ariko abitwa nk'ubuzima n'iki n'ubusatsi kubyo batatwemeza yuko Paulo ari umuki bari ubusatsi ndabikorera Paulo yari umusazi ndabikorera Paulo ari ubusatsi kuriya ndabikomereye Paulo yari umuki bari ubusatsi abikorera abakozi 5:13 ariko rero akabiri gatanu 10 Paulo muri Korinto 5:6 sema kwamba 16 nicho bituma abikorera abakozi 5:13 tunasema namba dusaze Paulo avuga ati namba dusaze iby'Imana kubyo Paulo yarasaze nibyo ngabo yasaze iki iby'Imana yasaze iki iby'Imana ndabundi gusanga 5:6 Qur'an uri gusaze z'abatomerabe wewe yasarishwa n'iki wewe urabireka nibabitukuza n'ibyo turaza kubivuga 15 mwewe gatandatu na walisema kandi barakuze uliyeteremshia mawaidha yewe wamaze kumanurirwa amajambo y'Imana hakika wewe ni mwenda wazimu tukurengura umuki mwenda wazimu Muhammad namubwiye ko ari umuki mwenda wazimu Paulo yari umusazi yasaze iby'Imana Muhammad nawe ni umusazi muraza kutubwira yasaze ibyande Muhammad n'abasazi babiri Paulo yari umusazi yasaze iby'Imana Muhammad nawe ni umusazi ngo bitwaye ibyo yasaze muraza kutubwira ibyo yasaze n'ibihe ndio yasarisha mu bagore hanyuma Paulo aravuga ati ndagenda muri Korani kabiri rero mirongo ine na mirongo itatu aho yavuze ati Aburahamu ntiyigeze aba umuki w'Umukristo ngo ahubwo yari umwisilamu kuko n'abana be yabaze iki umwisilamu akavuga ati Aburahamu unakubitwa kunomeka kuri Aburahamu kuko Aburahamu yasaze imana zitatu ngo Aburahamu n'abana zitatu mu mazina angahe atatu yeye kuba twemeza yuko Aburahamu yari umwisilamu ne Aburahamu yemanze yuko Imana aba ari Imana imwe hanyuma cyangwa yuko na Muhammad ari mu yande kugira ngo umwisilamu abe umwisilamu nyawe ni ngombwa yuko ari Imana imwe rugende hanyuma yize yuko na Muhammad ari mu yande Imana udakuza kutwereka aho Aburahamu yatwe ko ari Imana rugende Allah atatu yuko na Muhammad ari mu yande Imana kugira ngo umwisilamu n'ukuri ariko rero hano twareka neza yuko uyu Aburahamu wanyu nta n'uwo mubuti Protest Aburahamu mwaramuzi abyigo n'ubu Aburahamu muze mu twereke Aburahamu wanyu rero kandi gitangaje muri Korani 6:2 nyarutse 6:2 nyarutsa inasema 6:2 ndio yeye ndiye aliyemtuma banzele kuitabiri yeye ndiye aliyemleta mtume katika watu wasiojua kusoma kumbe Muhammad yatume ku bantu batazi gusoma uyu murongo kandi bawusome muri Matayo 24:24 yuko badakwaduka abigira Kristo nundi abandanye fira ngo dakosa nyine na muruta uhaje kwaduka abigira abakristo kandi kwa biteme handi kumbe ikibazo nuko Muhammad yatume ku bantu batatu kugirane gusoma kubiza bibavuga amakosa muza gutawa yuko batwe ku bantu batatu Muhammad yatume ku bantu batatu kugirane gusoma anakupiga tatu unasema nako wengine miongoni mwao n'abandi muri bo wao amemleta kwa wengine miongoni mwao waliodano kuungana nao abo nabo ni bari kifatanya nabo na hao ndio sisi Waislamu abo nabo ngo ni twebwe Waislamu tuliyekuja nyuma kumbe Abayisilamu baje cyari nyuma Abayisilamu baje cyari nyuma kandi Uislamu bwatangutswe nandi na Muhammad Abayisilamu batanguye mu nyuma Aburahamu yohindukira kuba gute umwisilamu n'urutaro rwiwe kandi Muhammad yaje inyuma Aburahamu n'abana biwe barapfuye kera hati imyaka 2000 Aburahamu yabaye umwisilamu cyane
yaragiye kubazura abatunda shahada b'abayisilamu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kubiga igisira cyo kiza mukomeje mugitegure bajya basaba kwitangira imbere y'Imana byose n'abishwa n'Imana bose bara bakristo icyo kigo gikenera utugitegure Mundaro zina byo babayisilamu muri muri babivemo urabona kubiga rero twandanya natani kandi abafupiga tukangahe 200 ndio abafupiga 200 Paulo avuga ati twa iwacu ni hehe n'ijuru Amfaravuga ati biri n'ikete cyagizene yandikiwe Abafilipi rero yandikiwe Abafilipi natwe natwe Abakristo Nitakwirwa Abakristo Abafilipi gusa natwe biragirane biraturaba kuko Abafilipi ntibafite ijuru bagizene bisangije twese abizera Kristo ijuriri Kugito rero aho ntabwo niwe twafitiye ahubwo dukorana mugirane mwizere Yesu Kristo mube abaraganwa na twebwe nuko byasezerano kandi twamaze kutagira amagatsi gatatu 27 abagatsi gatatu 28 yuko twebwe muri Kristo twamaze kuronka ikibanza cyo kuba abaraganwa nande na Abrahamu kuko twasezerano kubera iki nuko turabana Imana Hallelujah. Hanyuma rero ikibazo namusigiye muri Matayo 28 ku murongo wa 18 kugeza ku 19 hari igitabo dusomeye cy'ibyabonaga Yehova bavuga yuko amagiri y'inyama ubizanye Imana zingahe zitatu nta mukristo w'ukuri yizanye Imana zingahe zitatu kuba twizeye yuko Imana imwe rutende ariko yigaragaje mu nzira zingahe zitatu kubw'umugambi w'igikorwa ariko si Imana zitatu Nemba manakubwira kandi asubiyemo umuntu wari we wese yobavuga yuko Imana ubutatu bashobora kugaragara uyo ni umupagani mu bantu antikristo ni antikristo wabana wabiharira naze ngaho bana kibazo dufise kandi kubiriho kandi cyucu umuntu atitera muri uko buryo yaratimiye nawe akombuka ubutumwa hehe mu bandi kuko nasuri Matayo 28 bandusubiremo hanyuma kuri point yo yakuze Matayo 28:18 ivyanditswe biravuga bigasubira nuko mugende Yesu we ariko aravuga nuko ni mugende muhindura amahanga yose abigishwa muhindure amahanga yose abigishwa mubabatiza mu izina rya data wa twese mubabatiza mu izina rya data wa twese n'izina ry'umwana n'iry'umwana n'iry'ampemu ubutatu buruze n'ukurano na kimwe ugonze kubikuramo wewe na Yesu muciye kubiri n'abasikibazo mvuga nti mbega ngaha Yesu yariko arigisha Imana zitatu hanyuma ucugira ikibazo ngo Yesu ngo icyo sicyo yashatse kuvuga ngo Yesu mukwane ngo ntari ngo kuba ikiyavuze ati byeyi bashimangira icyo kintu mbere kuko ati ubabire mu izina rya data no mu izina rya yanjye umbrita Bibiliya bishobora gusobanurwa no kwigishwa kuko ubwenge bwawe wowe uri kuburagirane urari gutuma oya Bibiliya nitubuza Petero 4:20 ute kwasoma andika hanyuma rero akagenda mu mutene mu kuture mudutije Bibiliya wasomyemo nizije murazagaruka muri Matayo aho ni Matayo 28 umurongo w'icyuzo no guturi jambo ngo nubuze ngo icyo cyongeye no kuya ku murongo wa 11 ngo nubuze gabaki y'abayuda siko yavuze Matayo 28 niwe turi ngo aravuga ati umusozo w'injiri yose uvuga ngo umusozo w'injiri yose kuvuga yuko mfana ku murongo w'icumi kuvuga yuko ngo icyo biri hepfo ngo nubuze gabaki bw'abanditsi uburozi bw'abakuru bw'abayahudi mbega ni ububasi nyabaki bwari ko buravugwa ngaho burare ku 11 umanuka hepfo bakiri mu nzira nuko bwabubasi rero bamwe mu barinzi bari mu gisagara babwira abakuru b'abasaserdoti byari byabaye byose ibyari byabaye byose bamaze gukorera bamwe n'abashingantahe ati no guteshanya bahaye abarinzi amafaranga menshi bababarira bati
muvuga ko abigishwa biwe baje mw'ijoro muvuge muti ko abigishwa biwe baje mw'ijoro biba ikiziga ca Yesu basinziriye biba ikiziga ca Yesu basinziriye ivyo nivyashikira Pilato ivyo nivyashikira Pilato tuzomuhoyahoya nta gwimo muzobona baraheza batwara y'amafaranga bagira nk'uko babwiwe kubw'ivyo rero uhibandana h'iryo jambo kandi iyo nkuru ikwira mu bayahudi ikipira mu bayuda no mu barundi no bwanyanza ariko gushika n'ubu baravuga ko batazutse gushika n'ubu ko byose atagizene kugira n'ubu umuntu akwiye kwese atazutse yahawe iki ruswa aho mwe tugira iyo icyo gitire mwahawe uko kingana kugira ngo mwandagaze icyo kinyoma cyose atagizene atazutse nicyo bariko baravuga umwami Yesu uwo bugingo budasa icyo abakristo bizera bikomoka hehe ku Mana nta handi. Haleluya. uzari ikibazo mu kipa kandi kugira ngo abantu bafashe ibinyanzara abari barazimijwe kugira ngo bazimuruke uzabafashije cyane.